Najzastupljeniji antialergijski lekovi, antihistaminici, sprečavaju sužavanje bronhija, suzbijaju svrab, crvenilo, zapušenost i curenje nosa, kliničkih simptoma poznati kao polenska kijevica ili urtikarija. U terapiji simptoma najčešće su sledeće grupe lekova: oralni i nazalni antihistaminici, kao i nazalni dekongestivi i natrijum hromoglikat, kaže direktor zdravstvene ustanove Apoteka Kruševac Miloš Obradović. Na prvom mestu su to oralni antihistaminici, to je jedna grupa bezbednih i vrlo efikasnih lekova. Oni poboljšavaju sve simptome alergijskog rinitisa, ali zahtevaju jednu redovnu primjenu čak 3 do 4 nedelje pre početka i u toku alergijske sezone. To su loratadin, poznati pod imenom Pressing, koji je apsolutno na prvom mestu po broju izdavanja, flonidan, klaritin i tako dalje. Zatim neki modifikovane molekule slične Pressingu, odnosno loratadinu, kao što je desloratadin, poznati pod imenom Aerius, zatim cetirizin, letizen, jedan od novih koji ima bolje efekte od prethodnih jer nema taj sedativni efekat kao što je Xizal. Alergije spadaju u bolesti koje su pogodne za samomedikaciju, pa se često preporučuju i homeopatski lekovi i pomoćna lekovita sredstva, kojima su sve apoteke dobro snabdevene. Imamo osim ovih lekova i pomoćna lekovita sredstva koje služe za olakšavanje simptoma i koje se najčešće koriste u okviru samomedikacije korisnika usluga i u toj direktnoj komunikaciji između farmaceuta i pacijenata koje pokrivaju domen samomedikacije, kao što su ekstrakti najčešće nekih biljaka. Stručnjaci iz ove ustanove savetuju i izbegavanje alergena, pravilnu primjenu preparata, ispiranje nosa fiziološkim rastvorom i jačanje imuniteta preparatima na bazi ehina C, vitamina C, propolisa i kalcijuma.